Om Swastiastu. Inggih idedane sareng sami utamanipun Bapak dosen Sanidahat Wangyang Titiang. Punika taler sawitra titiang sinamian sane tresna asihin titiang. Sedurung titiang lantur atur ngiring sareng sami iraga ngaturang suksemaning manah pamekas majeng ring ide Sang Yang Widiwasa. Santukan sangkaning asung kertewara nugraha ide iraga prasida ngemanggihin kerahayuan tur titiang prasida mesadu ajeng renggalai sekadi mangkin. Inggih idedane sareng sami renggalai sane becik puniki lugrayang titiang ngaturang pidarta sane mamurde mikukuhang rasa menyamebraya ring jagat Bali yadiastun wenten COVID-19. Inggih idedane sareng sami sane Wangyang Titiang mau sang indik jagat Bali akeh pisan keajegannyane. Wenten mekudang-kudang cihna sane pinake dados budaya saking tetamian leluhur iraga. Sinalih tunggilnyane mina kadi rasa menyama braya sane sampun wenten dukrienan. Nanging sampun ke idedane sareng sami resep tur uning antuk menyama braya ring kehuripan. Menyama braya inggih punika usaha iraga dados jatme mangde saling tulungin lan saling asih majeng jatme sane lianan. Punika mawinan swadarmaning iraga dados jatme nenten dados lempas menyama braya ring kehuripan. Ani malu krama balene rumaket pisan sane mawasta menyama braya. Kacinayang saking para kramane sane saling mapitulung rikala wenten krama lianan sane nemu kapi ambeng. Mina kadi yening wenten jatme sane medue upacara jatme lianan sida nulungin tur ngopin gawe punika mangde gelis puput. Punika mawinan menyama braya kabaosang parilaksana jatme sareng jatme sane tiosan sane becik tur mabuat. Nanging ring ap jagate mangkin rasa menyama braya punika ngansan ilang ring jagat Bali. Punika mawinan wenten gering agung ring jagate sami inggih punika corona utawi COVID-19. Utamanipun ring jagat Bali para kramane nenten sida malih ngerajegang mikukuhang rasa menyama braya puniki. Santukan wenten gatra nenten dados tampak sareng jatme sane lianan. Yening iraga tampak sareng jatme sane lianan punika ngawinang iraga keni gering puniki. Santukan gering puniki gelis pisan nyobiah tur ngeranayang akeh korbannya nih. Inggih idedane sareng sami sane Wangyang Titiang. Ap jagate mangkin sane ngawinang parilaksana lan kehuripan para krama Bali sewang-sewang magentos gelis pisan. Wenten mekudang-kudang raos sane nyambatang parilaksana jatmane mangkin. Sekadi yening wenten jatme nenten rungu sareng jatme sane tiosan utawi sareng jatme sane nunas pitulung punika ngawinang jatmane punika kasambatang jatme penting ibu. Imbonyane sekadi yening wenten anak sungkan ring margane jatmane mangkin nenten malih saling nulungin. Sakewala jatmane mangkin ngerekam anake sungkan punika tur munggah video punika ring media sosialnya nih sewang-sewang. Ni kemawinan rasa nyamuk braya ring jagat Bali ngansan ical yening nenten-nenten malih rasa saling mapitulung ring kehuripan. Jatmane mangkin jejeh
nulungin jatme lianan santukan jejah keni gering COVID-19 puniki. Gering puniki saning ranang iraga nenten dados tampak sareng jatme sane tiosan. Punika mawinan iraga ngansan lali tekening menyamo braya. Kaling kejagi saling tulungin. Tampak mantan iraga sampun nenten sida. Santukan yening iraga tampak pacang iraga keni virus corona puniki. Tur ranayang iraga sungkan. Ni kemawinan jatme balene nenten eling antuk menyamo braya ring kehuripan. Iraga tuah prasida kacunduk mawit saking jero sewang-sewang nganggen HP. Iraga prasida mabebaosan sareng jatme saneddoh nganggen video call ring HP sewang-sewang. Sane mangkin iraga sampun ngansan lali tekening sane mawasta menyamo braya. Iraga sepatutnya ne ngelingang tur mikukuhang rasa menyamo braya puniki. Sepatutnya ne iraga ngelingang mawit saking angge sewang-sewang. Iraga sepatutnya ne rungu sareng jatme sane tiosan santukan nenten iraga manten sane murip ring jagate niki. Akeh wenten jatme lianan sane urip ring jagate niki. Ya diastun wenten gering COVID-19 puniki, iraga nenten dados lempas, sareng jatme sane nunas mapitulung. Iraga tetep nulungin anake punika, tur mikukuhang rasa menyamo braya, nanging iraga patut ngelingang nginutin protokol kesehatan. Punika taler, iraga presida ngicanin sembako sareng jatme sane lianan mangde iraga samian prasida ngajeng ya diastun nenten makarya ulian gering puniki. Iraga patut eling iraga dados jatme sepatutnya ne saling mapitulung tur nenten saling nuludin. Yening iraga nelebang rasa menyamo beraya punika pasti ke iraga pacang manggihin pikenohnya ne. Minekadi iraga pacang manggihin rahayu bagia lan setata adung sareng jatme sane tiosan. Yening iraga melaksana melah nenten wenten malih rasa iriati sareng jatme sane tiosan santukan tuah wantah rasa asih sane wenten ring ati iraga sewang-sewang. Punika ngawinang iraga prasida manggihin sane kawastanen dharma santi ring kehuripan. Inggih idedane sareng sami sane wangyang titiang. Asa punika pikenohnyane yening iraga ngaresepang tur ngelaksanayang menyamo braya ring kehuripan. Sane mangkin manawi sane sampun kawedarang titiang pinunas titiang ring idedane sareng sami ngiring mikukuhang tur rumah ketang rasa menyamo braya ring kehuripan jagat bali puniki mangda iraga setata manggihin rahayu tur sagilik saguluk salunglung sabayan takep. Kamanah antuk titiang manawi nenten wenten tios pamargi sane patut titenin sejaba di geles mawali ngelingang raga sewang-sewang antuk nelebang rasa menyamo braya punika ring kehuripan. Inggih idedane sareng sami sane wangyang titiang wantah asa punika sane prasida aturang titiang ring idedane sareng sami. Dumugi napi sane sampun kawadarang titiang ring iwawu prasida karesepang saha kalaksanayang ring kehuripan idedane sareng sami. Yening wenten iwang atur titiang minap nenten manut ring arse manawita sangkaning anggah ungguen basa lan parilaksanan titiange. Duaning titiang rumase ring dewek kantun muda tur wimuda.
titiang nunas gengrene pengampura. Pinaka pengutat atur titiang, sinep titiang antuk parame santi. Om Santi, 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 Om.